Abantu baherutse gucika ururondogoro rw'indege y'igisirikare cya Kongo yavogeraga ikirere cy'u Rwanda, ndetse leta y'u Rwanda ikaza gusora itangazo ribishimangira, aho yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda cyahiretse ikagenda nubwo cyari igikorwa cy'ubushotoranyi ku Rwanda. Sukhoi 25 indege y'intambara ni bwoko ki? Ni ibintu leta ya Kongo nayo yaje kwemeza ko koko byabayeho. Iyo ndege ni Sukhoi 25. Ese Sukhoi 25 ni indege ubundi iteye ite? Sukhoi 25 indege y'intambara yakozwe na leta zunze ubumwe z'Abasoviyete, ikorerwa muri Georgia, nayo yabarizwagamo mu mwaka w'1978. Ni indege ifite umwanya umwe gusa w'umupilote kandi ikagira moteri ebyiri. Ikorwa bwa mbere, intego byari ukunganira ingabo zirwanira ku butaka. Sukhoi 25 ireshya na metero 15.35 igapima toni 9.8. Iyo ntacyo yikoreye, ariko ikaba ishobora kugeza kuri toni 14 mu gihe yikoreye. Ni indege yihuta kuko ikoresha umuvuduko wa kilometero 975 ku isaha. Mu gihe cy'urugamba ishobora gushyirwaho intwaro zitandukanye nka misile zirasa ibifaru, amato n'ibindi. Ishobora no gushyirwaho imbunda nka 30mm cannon. Sukhoi 25 yarwanye intambara zitandukanye nk'iya Iraq na Iran mu myaka ya za 80. Iy'Abasoviyete barwanye muri Afghanistan, iya Ethiopia na Eritrea ndetse n'iy'Uburusiya na Ukraine zirifashishwa. Sukhoi ni indege ikoranye ubushobozi bwo kugaba ibitero ku manywa ndetse no mu gihe cy'ijoro. Iyi ndege kandi mu gihe cy'ibitero igendera ku butumburuke bwo hasi n'umuvuduko muke ku buryo biyorohera kurasa mu buryo bworoshye icyo yifuza. Ni indege kandi byorohera kugwa ahantu hose niyo haba hatameze neza. Sukhoi 25 nubwo ari indege yakanyujijeho mu myaka yayo, muri iyi myaka ntago igezweho cyane kuko ibihugu byinshi bitakizikoresha, ahubwo zagiye zivugururwa zikajyana n'igihe ndetse zikongerwamo ikoranabuhanga rigezweho. Aha niho usanga nka Sukhoi 28, Su-39, Su-25TM, Su-25SM3, Su-25km, Su-25km n'izindi. Sukhoi 25 yavogera ikirere cy'u Rwanda ivuye i Goma. Ntago leta y'Uburusiya ikizikora, yarabihagaritse mu mwaka wa 2017. Iyi ndege kuyigura byihagazeho kuko igurwa miliyoni 11 z'amadolari y'amanyamerika. Ese kuki FARDC yamuritse Sukhoi 25 ku rugamba? Ubundi ni izihe nshamake zaranze icyumweru cy'imirwano ihanganishije M23 na FARDC? Ubundi kugera ku itariki ya 13 Ugushyingo mu mwaka wa 2022, imibereho ku rugamba ari ihagaze gute? Kwa 7 Ugushyingo mu mwaka wa 2022, FARDC yatangije ibitero by'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ku mutwe wa M23. Bahangane muri teritwari ya Rushuru yari maze iminsi iguze mu Burusiya. Ariko kandi hari n'abandi bantu bagiye batangaza ko izi ndege za Sukhoi 25 leta ya Kongo itigeze zigura, ahubwo yazikodesheje. Nta makuru afatika mfite. Mu gitondo cyo kuwa 7 Ugushyingo 2022, FARDC yifashishije indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Yagabye ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Shanzu, Musongati na Kabaya. Ibi bitero bikimara gutangira, umutwe wa M23 isohora itangazo rivuga ko FARDC iri kurasha mu duce yigaruriye, ariko yongera ko ikibabaje ari uko irimo kurasa ku baturage, ndetse ko ibi bikwiye gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Ibi bitero byatumye abaturage bari mu duce twa M23 igenzura bahunga berekeza muri Uganda. Nyuma y'umunsi umwe gusa ibitero bitangiye, M23 yavuze ko mu gihe FARDC yari migaba ibitero byo mu kirere, abarwanyi ba M23 barimo bahangana n'ibindi bitero bya FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR n'imitwe itandukanye Mayimayi mu duce twa Karengera na Rugari. Ku munsi ukurikiyeho, binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wayo mu bya gisirikare, M23 yahise itangaza ko ibitero byose yabashije kubisubiza inyuma, ndetse ko nta na santimetero n'imwe y'ubutaka yigeze itakaza. Aya ni amakuru dukesha Rwanda Tribune. M23 iyo yakomeje kwihagararaho, FARDC ifatanyije n'umutwe wa FDLR batangije ibindi bitero karundura ku birindiro bya M23 biri Kiwanja na Mabenga. Imirwano yatangiye mu masaha ya za mu gitondo, aho inyeshyamba za FDLR ziyobowe na Kapiteni Y'Indorera Tafi zibarizwa muri bato ya Kanani zaje ziturutse ahitwa Kazaroho muri groupement ya Tongo, zifatanyije n'ingabo za FARDC zibarizwa muri regima ya 108 bateye ibirindiro bya M23 biri Kiwanja n'ahitwa Mabenga. Mu gihe ingabo za FARDC zasatiraga umujyi wa Kiwanja, ari nako zisika ibisasu byinshi fashijwe ibifaru.
nyuma y'imirwano yabereye mu gace ka Kiwanja M23 ikabasha gusubiza inyuma FARDC ifatanyije n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Nanone FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR n'indi mitwe ya Maimai bakomeje imirwano n'umutwe wa M23 mu gace ka Kahunga gaherereye mu birometero 5 uvuye mu mujyi wa Kiwanja. Muri iyi mirwano FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR n'indi mitwe ya Maimai nabwo ntacyo babashije kugeraho kuko bakomeje gusubizwa inyuma n'umutwe wa M23. Ntago ari mu gace ka Kahunga gusa kuko FARDC yari mirasa no ku birindiro bya M23 muri lokalite ya Kabaya, groupement ya Kisigari, inagaba ibitero mu duce twa Karengera, Mabenga n'utundi duce duherereyemo ibirindiro bya M23 bagamije kwisubiza ibyo bice bambuwe na M23 ariko ntibabasha kubigeraho. Kubera iki FARDC yongeye kwifashisha abarwanyi ba FDL n'indi mitwe ya Maimai? Mu gitondo cyo kwa 11 Ugushyingo uyu mwaka wa 2022 abarwanyi ba FDLR bagaragaye bari kumwe n'ingabo za FARDC mu gace ka Ishasha gaherereye muri teritwari ya Rushuru, agace gahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Aba barwanyi bagaragaye bari ku murongo umwe musururu moja n'ingabo za FARDC barimo guca mu gasantere ka Ishasha, ubwo bari mu nzira bajya kugaba ibitero ku mutwe wa M23 bahanganye nawo muri iyi minsi. Ubundi ikinyamakuru Goma News 24 nacyo cyashize ku rubuga rwacyo rwa Twitter amashusho yafashwe n'abaturage bo mu gace ka Ishasha bagaragaza abarwanyi ba FDLR bari kumwe n'ingabo za FARDC. Mu mirwano yabereye mu gace ka Kiwanja, Rugari, Karengera, Kibumba n'ahandi nabwo abarwanyi ba M23 barwanye ku ruhande rwa FARDC nk'uko byemezwa n'abaturage bari muri utwo duco. FARDC kandi yitabaje n'indi mitwe itandukanye ya Maimai ariko umutwe wa M23 ukomeza kwihagararaho usubiza inyuma ibyo bitero. M23 yigaruriye ibindi bice kuva FARDC yatangiza ibitero bikomeye ifashije indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Umutwe wa M23 ho gusubira inyuma wigaruriye ibindi bice bitandukanye muri teritwari ya Rushuru. Ku munsi wo itariki ya 12 Ugushyingo 2022 M23 yigaruriye agace ka Kanyarucinya kandi ibirometero 5 winjira mu mujyi wa Goma mu ntambara yamaze iminota 30 maze ingabo za FARDC zikizwa n'amaguru zihungira mu mujyi wa Goma. Ku mugoroba wo kuri iyo tariki agace kazwi nka 310 M23 nako yakigaruriye ikambuye umutwe wa FDLR wari warahahinduye ibirindiro byabo. Indi mirwano yabaye kwa 12 Ugushyingo kuva mu gitondo yasize abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice bitandukanye byo mu marembo y'umujyi wa Goma. Hanyuma umupaka muto wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na DRC ubu uragenzurwa n'umutwe wa 23. Si umupaka gusa kuko n'agace ka Kibumba gahana imbibi n'u Rwanda nako kamaze kwigarurirwa na M23 nyuma y'imirwano ikomeye yahuje FARDC ifatanyije na FDLR bari bahanganye n'abarwanyi ba M23 bo mu mutwe uzwi nka Lelio de Salambwe. Ubu agace ka Kanyamahoro nako karagenzurwa n'abarwanyi ba M23 mu mutwe wa Lelio de Salambwe, ari nako bavuga ko bategereje amategeko abayobozi ba M23 babaha ku buryo urugendo rushobora gukomereza mu mujyi wa Goma. Ayo makuru yanemejwe n'umuyobozi wa societe civile ikorera muri teritwari ya Nyiragongo wemeje ko ingabo za FARDC zambuwe utuduce tukaba turi mu maboko ya M23. Ikinyamakuru Goma 24 nacyo cyemeje ayo makuru kivuga ko usibye utuduce twa Kamahoro na Kibumba n'agace ka Buhumba kamaze gufatwa mu masaha ya saa 11 z'umugoroba kwa 12 Ugushyingo 2022. Ubundi abasirikare ba FARDC barimo n'abafisiye bakuru bakomeje kuhasiga ubuzima banahunga. Imirwano yabaye kwa 11 Ugushyingo uyu mwaka wa 2022 mu gace ka Rugari. M23 yivuganye umusirikare wa FARDC ufite ipeti rya Colonel Faustin Senga wari ukuriye ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Rugari. Tukiri mu gace ka Rugari abasirikare ba FARDC bararasanye habaye kwikangana maze 30 barimo n'ufite ipeti rya majoro bahasiga ubuzima. Urusaku rukomeye rw'imbunda nini nto yazumvikanye mu masaha 5 z'ijoro kugera saa 7 aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zibarirwa muri regima y'108 yavaga hitwa Mwaro yerekeza Rugari yakubitanye n'indi kompanyi FARDC ivanze n'abarwanyi ba FDLR bari bayobowe na Lieutenant Noheli yavaga hitwa Biruma. Buri ruhande rwaje kwikanga ko ari babarwanya M23 bahuye nabo basanzwe bagenzura ko gace. Intambara itangira ubwo maze rurasakirana burambikana. Mu mirwano yabereye mu gace ka Mabenga na Kiwanja FARDC yahatakarije abasirikare 34 mu gihe 10 bo bafashwe mbiri naho FDLR yahatakariza abarwanyi bayo bagera kuri 20. M23 nyuma yaje kurasa igifaru irasa n'indege, igifaru kiragurumana ndetse irasa n'intwaro zikomeye cyane z'umusada atirareza FARDC.
Ku mugoroba wa 11 Ugushyingo uyu mwaka wa 2022, ku mugoroba wa 11 Ugushyingo uyu mwaka wa 2022, FARDC yagabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku mutwe wa M23 mu gace ka Kahunga muri teritwari ya Rushuru. Byaje kurangira M23 irashe indege mu bwoko bwa kajugujugu ya FARDC, izindi zigera kuri 5 zirimo ebyiri zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zihita zihunga imirwano. Mu mirwano yabereye mu gace ka Kiwanja na Mabenga kwa 11 Ugushyingo 2022, FARDC yari igambiriye kwisubiza utwo duce. Yahatakarije ibifaru bibiri, kimwe kiratwikwa mu gihe ikindi M23 yabashije kukigarurira ikigiri cyayo. Ubwo nacyo kikaba kigiye gukoreshwa nk'izindi ntwaro za M23. Abarwanyi ba M23 bahise bagaragara bari kwifotoreza ku gifaru cya FARDC bari bamaze gutwika. M23 kandi yabashije kwambura FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR imbunda zikomeye zirimo n'izirasa imizinga. M23 yabonye abandi bafatanyabikorwa. Umutwe wa FFM Freedom Fighters Movement ufite ibirindiro Ikrimahiro muri Masisi wiyemeje guhuza umugambi na M23. Nkuko bigaragara mu butumwa, umuyobozi w'uyu mutwe General Moise Ngabo yageneye itangazamakuru avuga ko bakurikije ibibazo intara ya Kivu y'Amajyaruguru irimo, bigaragara ko leta yatereranye iyi ntara, ari byo ahera havuga ko bagiye gushyiraho umusanzu wabo mu kuyibohoza bufatanyije na M23. Andi makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo anemejwe n'umutwe wa Mai Biloze Bishambuke usanzwe uhanganye n'abanyamurenge, uvuga ko umutwe wa M23 waba urimo gukorana n'imitwe y'abanyamurenge izwi nka Gumino na Twirwanaho kugira ngo batangize ibindi bitero muri Kivu y'Amajyepfo. Mugira amahoro y'Imana.